Bonsoir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, on me merci pour la télévision. Jama TV, are hande kade ngari ka émission meden labodiral. Nangan kina non are ide restaurant burdo mawnude, are restaurant wiete no 19e arrondissement. Ono no restaurant ko e nder Dabompa woni Mbadia. Saria kola hure, no pardon, Gia Fari, are ko don selita. Donc ara on fo mo no men invité on argo ka restaurant do nyamo nyamete jiwen. Respect ya donc kadi men anni tina on ande invité jo meden on do ko invité jo kumbalu jo artiste musicien jo ara mo semaine do e wa interview gol o présento anden taw ko kanko non do jarama tan tine men inde mo de Cerno Mamadou Alliance Mr Kafa. Cerno Mamadou Alliance Mr Kafa, chers téléspectateurs, on a ni terne monsieur Cerno Mamadou comme il m'a appelé Mr Kafa do wa men andinde ko woni golle mo onon Hollande ko yimugol musique e commerce walgo commercial. wala golle maɓɓe ɗen ko yimugol musique e waɗugo commerce bon e garde ka domaine musique gila fuɗɗo musique ko ane on bo Mr Kafa 2014 ko 2014 no ari ko tan staff yeah Cruameo yeah Black Night City balebe niwre sare. yeah d'accord Mr Kafa on staff mono no ngaji woni kon ɗo wonɗon utilisude kan udditino goɗɗo gol Tundu no dari tolde den wi o nini otino e staff go no crée crew go fere India Tato Vibes tawari most it Tato Vibes. Tato Vibes aray ko wono woni évolue de femlo. Vous êtes nombre de combien d'éléments Tato Vibes minima menen tugale den ko men sappo kono ko woni kon ɓaawo no atama kontande quoi fi honno Tato Vibes no yehi Wandra no yehi Kinifi no yehi Kobaya no yehi Matoto. D'accord, chers téléspectateurs, vous suivez votre émission La Mondiale sur Jama TV avec notre invité du jour, Cerno Mamadou, comme il m'a appelé, Mr. Kafa. Mr. Kafa, est-ce que no waymen andingol konno waɗi awno jammitiɗo Mr. Kafa? Andi Mr Kafa signification mum on ɗo luggi fami ka siminni mi halante fo konno waɗi ha jamminila Mr Kafa en banna e dictionnaire fami ka kono mi halante goɗɗi go seeɗa e mum gono siminni mi halay fo en neɓay ɗo quoi fami ka ñalande be sa'i mum son sa'i ɗon kadi yewti wi kon Mr Kafa nde ñalande ɗon kadi sewti mi haray halangol ma ɗum ɗon kadi kono sa'i on yewtal taw fami ka. D'accord, Mr. Kafa, moi j'aimerais que y a pas une téléspectateur ben bigos meden nande woɓɓe no wiya ko waɗi haɓeduma Mr. Kafa ariyan si goɗɗo fijirima soppay mo ɗiɗa ñaaɗi en suite de suite joni noon andina yimɓe ɓen an ko on wima Mr. Kafa kamɓe ko miijo maɓɓe ɓe haali quoi andi ɓe andi a nana e haala ukkoɗa e haala kam ara anda ko honno ka firiri a faami ka andi gine en jom enen suttima ɓalejo en sendetake e nani quoi e yiɗi nani donc joni a hata kayla no hata kayde journaliste jo ɓay min ni mi nani répond la question faami ka ko ɓen haaluɓe ɓen quoi faami ka ɓen yinnuɓe ɓen komi soppo yimɓe quoi faami ka joni anani wari ammo ɗaɓɓitima de mo ɗaɓɓitilan komi soppo yimɓe min ko ɓen ɗon woni haalande quoi hay ka komi mawni ɗon mi jandi ɗon a faami ka ko ɓen ɗo watama ñawude watalan ñawude goto ala wiyowo e nder quartier an o mi soppimo ha hande a faami ka kolno waɗa Kafa an kan ko fertorka geenal ari geenal no ka mondala ba moƴƴa subhanallah. Vous suivez votre émission La Mondiale sur Jama TV avec notre invité Mr. Kafo yimi ɓiƴimo to owa nini menen ga maɓɓe dalaba donc si fami geenal arno dalaba e geenal ala dalaba na fi dalaba na dalaba mi jooɗi ko kankala berko amen ko na dalaba mi jooɗi ko fiyonnu noon ko fiyonno
Conakry ko fenno Mr. Kafa Mr. Kafa ko fertor ka gena la fameka kena longal gena la aybe bombe beng aybe bombe beng andi sanye goɗɗo ɗon jokkodirde e hoore laawol ina faalaama hulɓinde jogii to titre hulɓiniiɗo ko titre ɗaɓɓuɗo ɓe écouté ono gonnoɗo wulde Mr. Kafa ko titre simple ade kono misal moni ma jonnude min mi jonnatama signification Mr. Kafa fof a faami ka ɗo ko laaɓodiral laaɓodiral kono ñalande 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 bo e on est sur l'émission, on est sur le plateau. Non, on est sur le plateau. Il faut dire la vérité. C'est quoi Mr. Kafa? Qu'on a Mr. Kafa? La Yidi Gonga. La Yidi Gonga. Gonga la Yidi. Yeah, la Yidi. Balanama. Firgo Mr. Kafa no luggi. No wannan tu choppum nami on dala. Ko fambe maɓe, fambe maɓe. Ben fambe ɗon. Wonande anduɓe ɓen no andi. Ɓe fare andi ɓe har ko hunduko mayi. Kono Mr. Kafa. Mr. Kafa ko andi Kafa ko ɗum wakkilare ko ɗum. Wakkilare ko Kafa Allah. Wakkilare ko Kafa Allah ka. Donc ko hambe nata Kafa Allah ka mettata. Kafa Allah ka mettata lagga ka kankari ko bayloɓe. Donc sin fami kanko soppay kono ko ayɓe ɓen quoi. Mo yurnaki o andatala ƴeewiɗo yo o hotalama. D'accord Mr. Kafa waɗani men ɗo acapella seeɗa ara famɓe maɓe weltoto ye Mr. Kafa waɗan men acapella ande ko yaɗude one ka oy se yaada en famodire ye waɗan men acapella seeɗa fiyo ɓe andu taw ko mboɗen so maɓɓe ɗo Mr. Kafa eyo dare minne mako jiggo walla waɗude dare minne mako jiggo walla gerude simi yiɗi mi feetay simi yiɗi mi jawɗay dare minne mako jiggo walla waɗude dare minne mako jiggo walla gerude simi yiɗi mi feetay simi yiɗi mi jawɗay honto wonta yaade minne jiiɗo ɓernde am ko honto suttiɗami inne jiiɗo wonki an teppere ma teppere an aysi ko kalpe anabo raylan baby yemi wawatale wonde ɓawo ma a wotinino layyo minne jiggol welugol sabu mano waɗa womi sola paɗe ɗen sabu mano waɗa womi itta jonci ɗin jiiɗo ɓernde an jiggol mango gayni lalle fetingolle jawɗingolle wembingolle jiiɗo wonki an. Yes sir, vous suivez votre émission Labodiral avec notre invité du jour. L'art et culture, c'est pour lui. Et Talanka Senira, voilà, ou les Rono. Donc, Mr. Kafa, acapella Maombi, quand même, j'ai aimé. Oui, j'ai aimé. Toi là, tu n'as pas aimé. Il faut aimer. C'est l'émission Labodiral avec Mr. Kafa, d'accord? Black Night City, me monana ki goto. Black Night City, me monana ki goto. Gido e gagno foco yo welto. Come yari yo me foca ile gagno. Mr. Kafa sopai, kala se fellai. Lover boy, black and black eye. Dagwan mi dimbinai. Miye jinai, konson don nabi mengo dule. D'accord. Voilà, on a toujours kadi. Oui. Nikolidi, Ukraine, staff Jibuy kadi, au quartier kwa Wandra. Safadondi. Star family, King family, Gers family, Tato Bites, Bataillon family. Mr. Kafa, wadi Mr. Kafa, gila fuɗɗi ɗon musique o wawi voyage ude kapeji janani. Oti wawi voyage ude. Wanon to. Wana Dabola taw. Dabola. Dans sur record 2019, Mere Abdul Jabbar, Ali Baba, Emra Soulier, Erima. Dabola. Ça c'est Energinega. Energinega. O yaltila ginega. Yaltali. D'accord, Allah wadu yalton kadi. Donc kare ko Dabola on to waɗɗon la ginega waɗɗon. Dabola. Ade are ko live oti wadi lo keli bo are ko ya gol tourner. Ko Dabola me represente action rato mafo kwa famika dum kadi ko bemba record manager nabi men sabu absa
artiste ɓe go o place oti ɗon. D'accord, Mr. Kafa. Hannde onon ko non erer joɗɗo yide musique on lagina ɗo. Musique on Erer ci ɗon ɗo yide. oti no yiide musique on nini ereji ɗuɗuɗi no ton Wanon no ngen pagayno e mun nini pagayno mo wanon no yirɗon pagani. pagayno e mun nini Wanon no yirɗon pagani. Aron a faami ka Aron no wallina a faami ka nini musique on sala e mude ko jiiɓi tara jaɓata a faami ka ko jiiɓi kon woni townude yimɓe ɓe musique laaɓuɗon wallinama sera taw faami ka ko ɗum joni fof ƴetti musique on watti donka fele quoi kala mo yiɗa joni no ƴetta Michael no jirgi garganno ko alors que musique minni musique on fo watti musique on donka fele quoi mo yiɗa yo no suɓutude quoi wawi wawa faami ka wawi wawa no ƴetti no haɓɓiti wawi kañum kadi andi donka fele saɗa mari 1000 francs a yahi soda yugu yugunnoɗa ɓornoɗa a faami ka ko ɗum waɗi joni musique on woni donka fele a faami ka hoɓɓe no ton koɓe yaw ko studio ɓe aranzana ɓe ko a faami je maɓɓe ɗe ye joni artiste on ala waɗowo a capella immotoɗo darto quoi waliyori quoi hari ɓawoɗo grand jiɗi ɓe yahi ko glo ɓe yahi ko bor ɓe sonka ɓe ɗaɓɓa yito quoi kono ni new génération amen ɗo a faami ka tokkidirgol tokki ande ɓayna coora ko ɗum waɗi beno andi musique kadi na coorade den sa ekkitike a wawai kono ko ma golla kadi a faami ka annini oti innata wawi wawali fiyonno hewtali ko faala ɗon quoi a faami ka o sagoti kadi ko yooɓi kon wawai ɓur de plus quoi a faami ka kono woodi hoɓɓe go ɓe ɓorni dolke mo ɓe duwaka ɓornade quoi ɓenno e sukkon nini ko Aron ɓe bonni Aron seeɗa konno marɗon ko conseil on comédien ɓe ɓen fo et puis konno marɗon ko conseil on Jama TV par ce que ɗon hande mar rendez-vous mi wawan liberde ɗon ko mi wawi conseil gol Jama TV koyo wakkilo andi wakkilare ka falla kintun hebbinta mayo a faami ka beji ɗin siɗa jokki a haalete a faami ka ɗon ala nden feere wakkiloɗa kala ko jokkuɗa a faami ka haray ta toñu bano adama ta toñu goɗɗo a jokku ko rewama jokku ko rewma kon a faami ka hay si ɓe inni a wawata an kadi andinɓe a wawai a faami ko seeɗa hebbinta mayo yande go wonani Allah townu fimen en fo e men amin ɓanta fimen amin walla kala ko faala a faami ka andi Allah no tagi yiide no tagi aljanna a faami ka wan noon suɓoto an neɗɗanke on konto e mum ɓurɗa faalede a faami ka Allah hawrindine on koko moƴƴi Allah ɓantu fimen Allah ɓantu fi Jama TV ɓanta fi kala faalaɗo kala ko faala yo Allah wallumo ɗum noon joni wanni men ɗo acapella ara ko fi menen Jama TV yo ko yimɓe ɓe anata non Jama TV ko yimɓe tampata non jone Jama TV ko yimɓe duwanaɓe non Jama TV ɓe sonjota ko nani nene aduna ko sayi ne Jama TV yo Allah yo townu fimon ko dule Jama TV kañumon wo ko wecceyone ay ɓe momɓe ɓe wanotowoɓe mbayayo matun jalbon jalbironne minnima o lele wangallene siko ɗulle jomirano muyinani musidɓe moderne kumpital big up ɗa voilà laɓodiral aray ko Mr. Kafa woni yesso ɓeɗe Mr. Kafa on a validé ce que tu as fait one love big respect aray en sayi jaraɗi